n'umwe mu bantu barebare mu gihugu cya Kenya, dore ko afite metero 2 n'igice, akaba apima 120, ikirenge cye cyambara nimero 48. Kwa kundi bavuga ngo umuntu yambara nimero 38 z'intoya, ariko uyu we usanga yambara nimero 48 z'inini. Mwamumenye nka Gen Z Goliath, gusa amazina ye nyakuri bamwita Bradley Longo. Afite umugore umwe n'abana b'abakobwa 2, yavukiye mu karere ka Vinga mu gihugu cya Kenya, akaba afite imyaka 27 isaga 30. Mu gukura kwe rero yatwaraga abagenzi ku mabasi muri twa tumodoka dutoya, yumvaga azaba umuntu ukomeye. Ntibyatinze byaje kumukundira rero afungura urubuga rwa TikTok, abantu baje kumukunda, ariko cyane cyane muri Kenya niho baje kumukunda. Ariko ibi biza gutuma ba nyiri zamuzamu guturuka Dubai bamuhamagara bakamukubita contract ya miliyoni 5 y'amakesi. Bradley Gen Z Goliath ahita atangira kuba icyamamare. Ubusanzwe yibera muri Nairobi, ariko ubu ngubu yibera muri Dubai bitewe n'akazi. Ushobora kwibaza ngo rero abamufashije bo ni bantu ki? Mbere na mbere ni abasore 2 b'imanga, ni imanga pire, bafite imbuga zitandukanye. Kwa kundi none akarusho, kwa kundi usanga hano mu Rwanda umuntu yuje miliyoni imwe gusa, ni bake banayifite hano mu Rwanda ugasanga bishimye, ariko hano umva agatangaza. Aba bagabo bafunguje rero YouTube channel bakurikirirwa na miliyoni 74 n'abantu 500. Kuri Instagram bakurikirwa na miliyoni 24 n'abantu 900. Kuri TikTok bakurikirwa n'abantu miliyoni 12 n'abantu 500. Urumva rero ni ibintu birenze cyane. Noneho akarusho, bafite iduka rizwi cyane ku isi yose bitiriye Zamzam Electronic. Bacuruza ibikoresho bya tekinoloji, haba amatelefone y'ubwoko bwose, computer, kandi biba bihenze cyane kuko biba byihagazeho, babikomeye cyane. Igikoresho icyo ari cyo cyose cya electronique baba bagifite kuri Zamzam. Ubwo rero baba bafite utuntu twinshi bashyira kuri za YouTube bamamaza iyo electronique zabo, bamamaza iyo Zamzam yabo. Baba bafite ubuntu bakina rero bigatuma bakurikiranwa cyane kuko barasetsa ubwabo, bafite ubuntu bakora. Reka ze tubereka tumwe muri utwo ngutwo bagenda bakora, mugende mureba gakeya. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 लेकिन एक सेकंड 6 9 हाँ 9 9 9 9 6 नो 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 वेट 6 9 69 69 69 no 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 9 9 9 6 9 no 9 Nuko rero ibya Gen Z Goliath hamwe n'abazamuzamu, ubwo nyine umuntu agenda azamuka gake gake. Urabona Gen Z Goliath yatangiye ari umushoferi utwara utu tumodoka dutoya twa matatu, ariko ubu ngubu aje nyine kuba yaba icyamamare, atangiye kuvugwa. Gusa ndagira ngo mushimire n'amakuru y'utuntu n'utundi na entertainment tugenda tuganira. Ndagira ngo mushimire wowe twabanye muri ibi biganiro, nkurarikira kuzareba n'ibindi bigiye kuza. Ndagira ngo ngusabe
wowe uri kunyumva niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga rwanjye rwa Joshua TV Show, ntugende udakoze subscribe cyangwa kukazogera, like na share kugira ngo ubisangize abandi nabo bakomeze kugenda birebera. Niba usanzweho kuri runo rubuga rwanjye, ndagira ngo ukomeze kugenda utanga ibitekerezo. Ciao ciao, twongere tubonane muri icyo kiganiro kindi kijye kuza mu kanya.